khale ka holobye wa nhlayiso wa vanhu Bathabile Dlamini a thelele ekhoto namunthla. Dlamini nga tivonanga nandzu eka swihehlo swa ku hembela khoto. U hete nkarhi wo leha a ri ekhoto namunthla laha a nga langutana nandzu wo hembela khoto lowu fambelanaka na vumbhoni lebyi a nga byi nyika eka ntshamo lowu nga simekiwa ekhoto vumbiwa hi mayelana swiphiqo leswi nga va kona eka manyikelo ya midende hi 2017. Swiphiqo leswi siye vo tala lava holaka midende va ri na ku kanakana loko va ta hola. Minhlangano ya vaaki a yi hlundzukile swinene. Mfumo wu kombele leswaku ku tengiwa ka nandzu ku hundziseriwa mahlweni. What would we request basically at this point in time would be that we will then be given indulgence until tomorrow. We can, after having adjourned here, then we go to our offices and then we consult with the witnesses. Kambe maqwetha ya hehliwa a va tsakisiwanga hi xiboho lexi. They asked you to give them indulgence so that they can then decide if they want to call the witness a subpoena or not. It's unacceptable. Unacceptable. The witness is here. She must be called. The prosecution must proceed. Dlamini ta tlhela khoto mundzuku na mixo.